अहन मुक्तदा ताइबंग मंगलान YouTube channel सिबु मियंग ताबिरु मैम नोपु राकेश की माइके दगी तराम नोपसै तम खरनी वीडियो सिंग अपलोड तौब ngamjadre अदुबु ngasi asigumba yamna knowledgeable yamna informative oiba sumba topic amagi matang da habide khoina GPay asigi matang da GPay matau karamna account semgani matau karamna khoina email address hangani habina singba A to Z hobudagi loi phau process मैम दा शेयर तौजगे अदोम ना हारिबा सिगी matang da khangbi bataragadi video si matang sai skip tौबि खिबा याय मसिदा नते ngasi video se adom na full lengba taragadi ngasi video se da koina GPay dagi matau karamna koi reward sing cashback sing tanggadagi habina singbu A to Z मैम दा शेयर तौदने बो video si skip tौबिगनु मरमसि गिदम अहान दा हजिक GPay से दा क्लिक तौरसी already aina hariba GPay gi account seme ngasi gi video si mayam educational purpose ki damukta semjabani ngasi video se da aina share tौजनिंग बदी hariba se da koina matau karamna GPay gi account sing semgadagi habina singbu मैम दा share तौजबनी मरमसि गिदमतनी खंगिनर से अहान बदा कोina पैसा से कोई कैशबैक सिंग मतौ करम तानगदगे हाइबदो GPay की प्रोफाइल दो मसिनी को मसिदा कोई रिवार्ड हाइना थारिबा सेक्शन से संगसी ऑलरेडी आइना हाइबसिदा पैसा खरसु तानग्रेबा हाइबा पैसा से अदोम सु तानबे मसि खंग्रे मावइना न सिदा कोई स्क्रैच कार्ड खर लेरी से लेसिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अदगी व्यू मोर से संगसी करी लेब्रेंग सी 16 लेको मैम को अदो 16 हारिबा सिगी स्क्रैच कार्ड से सि मतौ कामना फंगलिबनो हाइबदो हाना खमिना सेबको मसि फंगनबय दमत अखोइना कंडीशन खर लेरी सिदा रिफर एंड अर्न हाइबा सुंबा सेक्शन अमा लेरीबको मैम मसिदा क्लिक तौर मतुंगदा अदोमना कनागुम्बामगी अदोमना GPay अकाउंट हांगबिबा तारगदी अदोमगी रिफरल कोड सिंग मसिनबा तारगदी हाइबा सिदा लुपा 200 गा मा सुंबा फंगबगी ऑप्शन पीरी अदो मसि फंगनबय दमत कंडीशन खर लेरी सुमाय खलसी अहानबदा अदोमना हाइबा सिदा कनागुम्बामगी अकाउंट कंप्लीट ओइना हांगबिरेन खलसेबको मदुई मतुंगदा अखोइना हाइबसिदा लुपा 200 गा मसे कमदौना फंगदगे हाइबदु खंगमिनसी अहानबा अकाउंट ने हांगलब मतुंगदा अदोमदा लुपा 100 गा मसे इंस्टेंट होइना अदोमदा लाकनेबको मसिगी अकाउंट हांगबै मोंगदसु मैमदा शेयर तौजदोनिको ngasi gi topic asida aduni video gi horkudo ina haijabado A to Z adagi 100 mase gi matungda bonus oina lुपा 100 masina makoina paisa sing kapok option tau matamda haibasida step by step laise hapta mari si manungda लुपा 15 संग खदोनेबको मी मदा सुमाइना तानबे आइ दोमना तौगदब से सिदा इनवाइट एंड अर्न हैना थारिबा सिदा नम्मनी मदुई मतुंगदा दोमना लुपा 200 मसे फंगनबे दमकता अदोमना पाम्बो WhatsApp होइगरा कनागुममगी खुथांगदा मखोइदा सिगी लिंक से शेयर तौबो मथौ ताइ मखोइना हारिबा सिगी एप्लीकेशन से सिनबा तारगदी मदुगिनेबा अखोइदा पैसा फंगदेसेको यामना हाइजरोगे कइगिनो हाइबदा हजिक ऑनलाइन की अर्निंग न चिंगबगी असुबा वीडियो सिंग हजिक से यामना अपलोड तौब खोटपा याद्रेको सेंगना हारगदि अदो एजुकेशनल पर्पस की दमता सेमजबने हाइ तारे अखोइसु बोनस फंगबा याइ हाइबदुनि मैमदा शेयर तौदुसे रिवार्ड से नम्मसिको रिवार्ड से नम्म तुंग साइन स्क्रैच कॉल अनि स्क्रैच कॉल मतुंग लुपा 15 दम फंगबनेको अदोमसु ट्राई तौबियो सुमाइना आइगिसु फंगेबको हाइबसिदको एंबियो सुमाइना कोई रिवार्ड सिंग मैम लेरे सुमाइन तानबे याइ अदो सिना अखोइ रिवार्ड तानबे मतंगदनि अदो हाइबसिदा अकाउंट मतौ करम सेमगदगे हाइबदुसु खंगमिनसेबको अकाउंट सेमनबेदोंता करी करी मथौ ताबगे हाइबदु खंगमिनसी मसिगी दमता अखोइना करी करी तौगदगे हाइबदुनि अहानबदा दमगे बैंक अकाउंट अमा लैबु मथौ ताइ बैंक अकाउंट हांगद्रगदि हाइबसिदा अखोइना अकाउंट सेमबा यारोयबको मसिनि नंबर 1 दा अइना हाइजनिंगबसे अदो हजि खंगमिनरसी मथौ करमना अखोइना हाइबसिदा ईमेल एड्रेस हांगदगे अमसुंग GPay मथौ करमना लिंक तौगदगे हाइबनसी मयाम मसिना अतोप फोन अमनेबको सिदासिदासो हजि अखोइना मथौ करमना GPay अकाउंट सेमगदगे हाइबदु स्टेप बाय स्टेप मैमदा शेयर तौजगे अदो मसिगी दमता अहानबदा अखोइना GPay से संगसी सिदासो अखोइ रिवार्ड से लेरिको येंबियो सिदा सिगी पैसा की साइन अप सिना क्या फंगे दा सिदी फंगरे पैसा हंदिको सिदा प्रोसेसिंग फ्री लोन गायना थाबम थोयसी आइगी दरकार लेतरें खलसी अदो सिदा 15 फंगिसेको सिदासो फंगे सिदासो म लेरि 15 अमा सिजो माइन फंगिने येंगसी मखादा यावरिबना सिदा मगा यावरि जि फोटो सि मैम को 15 साइन फंगे अदो हजिक अखोइना तौदिसे मतौ करमना अकाउंट सेमगदगे हाइबदु खंगमिनसी मसिगी दमकता ऑलरेडी आइगिदी हारिबसिदा बैंक अकाउंट लिंक तौर लेरे लिंक तौबसे अइना हारिबसि लॉग आउट तौथोगेबको रिमूव अकाउंट तौथोगे रिमूव अकाउंट तौर मतुंगदा मतौ करमना हारिबसिदा अखोइना सिगी अकाउंट से अखोइना सेमगदगे GPay के अकाउंट से फ्रेश होइना हाइबदु खंगमिनसिको द GPay अकाउंट सेमनबि दमकता हानबदा दोमना अदोमगी फोन नंबर म लैबा दरकार ताइ अदोमना पाम्बा ईमेल अमा चूज तौबा यारे अदो ईमेल मतौ करमना सेमगदगे हाइबदु खंगमिनसी गूगल अकाउंट सेमनबि दमकता अदोमगी फोन की सर्च बार दा क्लिक तौबियो नत्रगना डायरेक्ट अखोइना सर्च तौबा यारे Gmail हाइनाको अदो अखोइगी फोन दा Gmail दी ऑलरेडी यावबने मैमगी को Gmail से क्लिक तौरे अदोमगी प्रोफाइल दा लाकपियो राइट साइड की कॉर्नर मथकते यंबियो अदुई मतुंगदा सिदा अदोमगी फोन दा यावबा अकाउंट सिंग थोरकनी करिगुंबा अदोमना अनौबा Gmail हांगे हैना खनबा तारगदी
add other account haina thariba section asida click tawbiu madugi matungda google haina thariba section asida namgadabani yamna live process ni ko checking info hai haribasida ngaktang changi ko adui matungda enter your phone number amasung haribasida forgot email create account haina thaba option kar thoi akhoi gidi anouba account semgada maramna create account haina thariba section asida click tawgadabani madui matungda from myself personal use or work for work or my business hai ado akhoi gidi haribasida personal use ogada maramna personal use haina tharibasida namjilasi namjil matungda first name sida aikoina haribasida dongi apambam hapo taibang hape aiko ai channel maming dekta torsi taibang manglan haina haire taibang manglan haira matungda next haina thariba section asida click tawbigada bani aikoina de aiko je kam kanda pokpage adagi man se kya da laibage amasung year na kya no haibana singbadu choose tawbiro tawbuto haribasida domna gpay pai ge haiba targadi adongi sahi 35 sudabi ade 35 suda targadi adom gpay pai bi haroi ko seng hargadi madui matungda gender choose tawbiro male or female adomna pambama choose tawbiro male oi maramna male choose tawre next haina thariba section asida namjilasi next haina thariba section asida namnom tungda sideng view adomna pamba email ama choose taw haina haire ebako dai koina pambam choose tawrsi next thariba sida click tawrsi si matungda koina password number lore password number lorgadi lore myam sida ko enda namjilasi ko koina password se strong password hapiu kudam oina haibada koina haibasida capital letter am hapani ko @ kumba character adai numbering sumaina ko sidi example ni ko myam example adom napam buma hapo adui matungda next haina tharibasida click tawro next haina tharibasida click tawsila matungda yengbiu sida yes I am in haina thariba section asida click tawro madui matungda gi taibang manglan haina thaba singba profile ma tole madui matungda next haina tharibasida click tawro lore madui matungda chingkhalo I agree haina tharibasida namjilo I agree haina tharibasida namla matungda loire koina myam haibasida koi gmail sembako ngasagi gmail sembalo matungda ngasagi process tai koina Matou Karamna Gpay Hangani haibadu gi matangda la asi sini myam yamna live process haibo email hangbai mongse ado video si kitang di sangbe ai ko a to z ni myam da share to du se ado Gpay se la asi Gpay gi account se Matou Karamna sengda gi haibada koina Gpay gi logo se sum la thoi madui matungda koina haibasida dongi mobile number ma menbiro mobile number mail matungda OTP na singba lakani hapsin biro lore email ma choose tawro yamna live process ni email ma choose tawr matungda koina Matou Karamna gi bank account add tawda gi habadu khangminasi masigi damukta profile section se lapiu profile section se la matungda bank account haina thabo option ama lakani ko sida bank account haina thabisi nambiro ado already ai gidi hana bank ama link tawr laire ado anouba bank link tawbusu chamanai ko myam masida anouba bank atop ama link tawge haiba taragadi add bank account haina thariba section sida nambi gadabani madui matungda dongi pamba haibade dom hangiba bank adu hana switch tawbiro karigum amtaga thamjage matang asaida ko aikoina bank account hangi matamda aikoina hapkiba mobile number do same mobile number oigadabani Gpay paigadaриba aduga ko ado haibasi ningsingbiu adui matungda aikoina sida aigise PNB oi maramna PNB khalle ahanbada option ring thorkani masida aikoi debit card ki uthangda natragna Aadhar ki utangda aikoina haibasida Gpay ki se paibi are kaigumba domna haibasida sigumba ATM phangdaba taraga haibasida Aadhar ki utangda paibi ayebako masigi damta continue haina thariba section asida namasi card ki masing manga do hapo haibadi ATM da laiba masing manga do ko kudam oina 1 2 3 4 5 laiba sing do adagi magi MMI sina magi expire date to ni man MMI sina magi man ni YY sina year ni haibadi expiry date tharangani bako ATM da madu hapsin bigadabani kudam oina ji hapcharage ko masigi matungda arrow sida click tawr lore sida ikoi bank gi maikai dagi pin nama lakani adui matungda tick kholo adui matungda card ki pin haibadi akoina ATM gi pin generate tawkhibada hapkiba ikoi gi M pin do madu namgadabani namla matungda masida sida ikoi 6 digit ki transaction password hapadabani haibadi khudam oina adongi apamba ma choose tawbiro haibasida ape myam smaina hapa matungda yengbiu lore haibasida ikoi gi Gpay na singba haibasida paibi are khudaktagi ko kanagumda ikoina paisa thage haiba taragadi masida pay phone number sida matungda paisa sing thadok thajin tawba yare adagi pay contact haisina ikoi contact ta yauriba mi singduda thadok thajin tawba yare masida nate bank transfer amasung scale QR code haibasina ikoina QR code ta ai dukan daga ikoi QR code merchant gi myam laidana ko madda scale tor paisa thadok thajin tawba yaba singba option amane ko haibasi yamna live haiba tare Gpay account sembase ko Gpay account sembada natana karigumba ikoina refer and non torgoso ikoi gi thagi malli gi khorsang sakhar toisu tanbi ai haibasini myam ngasi video sida myam da share tawjare
adom मैम ngasi video si kamdo bibagi habdu comment toroga habiro ngasi video si adom na full watch to taragadi ngasi video si da yamna live mong da koina gpay adom gi mobile dagi pai bi habasi मैम पुना खंगमिनरे habasi ai gi asani ko ngasi gi topic asina ngasi gi video asina adom da knowledgeable informative khitang fangi hana khanbi ba taragadi hoju fa adom da Taibang Manglan channel su subscribe to bidar subscribe to ko biganu video su like adom gi friend circle su share to view kari no habda matung da lak pa sungba knowledgeable informative for video sing मैम दगी अदम हाना येंगु फंगिन वे दमतने ngasi दमतदि matang asai kainer si mathang da sungba yamna informative yamna knowledgeable oiba asungba topic amag loina namuk मैम gi damukta pudun lakjage thank you for watching